ndibuka n'umunsi agira ikibazo cyo kuraswa ni fosi ziwe nizo zatewe araraswa izanje abarizo zimutabara. Pole sana, ariko reka dukomeze dushima Imana kuko yakomeje kuturinda tukaba tukiri kumwe. Ndabishimye rwose kuko dufatikanyije kandi ndabizi yuko no mukingi twese twawufashe. Buri umwe wese afite urwe ruhande kandi twese tuzarujana kandi tuzarurangiza urugamba, tuzarutsinda nubwo rukiri rurerure ariko hariho icizere cyo gutsinda. Ndaba mugufi cyane yuko tugize ngo tuganire ni byinshi ntidushobora kubirangiza, kandi mfite umwanya mutoya, hari abandi bantu b'abanyamakuru bantegereje hanze tugomba kuvugana nabo. Ndabashimiye cyane kugira ngo mumpa ku gaciro kangana gutyo. Hariho ababitukiye, hari ababitubwiyeho nabi, hari ababyandika no kugeza ubu ngubu bahe badutuka bavuga amagambo atari meza, ariko hariho ababisobanukiwe baza agaciro kabyo, ari bo mwebwe mwicaye ahangaha muhe muduhira ishema imbere y'abantu n'abana bacu n'abadamu twataye bakaba babiyoneringa kubera amagambo yanyu meza mutubwira. Ntibyari byoroshe katubwira abantu kuko n'umusaraba cyari ikibazo gikomeye, yari intambara gutangira ku giti cyanjye n'umutima wanje kurwana nawo kugeza ku munota wa nyuma. Ntiwari urugamba rworoshe gutangira kuri njyewe n'umuryango wanjye n'umugore n'abana kugira ngo bigere muri uyu mwanya. Ntibyari byoroshe kubo tuvukana n'abandi benshi kugira ngo babyumve babyakire kuko byari gushoboka kugira ngo duhagarare muri ibi ngibi duhagazemo none. Ariko hamwe namwe, hamwe n'abagabo bakomeye, hamwe n'inama nziza benshi batubwiriye, hamwe na determination, hamwe no kureba akababaro k'ibibazo by'iwacu, ibi byose Imana yabidufashijemo tukaba tugejeje kuri uno munsi, nubwo harimo ababiguyemo ariko Imana ikomeje kuturinda. Kanshimire Fabrice Inkwakuzi, n'umugabo nubwo akiri umusore mutoya ariko n'umugabo mu bitekerezo mukuru. Mvuze ubumwe ariko ni benshi, yangiriye inama nziza, yambaye hafi, yampashije igishoboka cyose nico naburaga kugeza uno munsi twicaye hamwe abagabo mwe. Ntabwo muhaye satani, ntabwo murushishije abandi, ariko amba hafi amasaha yose ashoboka. Nzambura uko muvuga, ntabwo iki ari cyo gihe cyo kumuvuga. Hari gihe nzabivuga, Imana ninkundira kazabivugira imbere y'abana banje n'imbere y'umugore n'imbere y'abandi bantu n'imbere y'abandi bayobozi. Ndakuzi, ndagufite mu bitekerezo byanjye, inzi ibyo wakoze, ibyo ndashobora kuvugira ahangaha, ariko hari igihe bikazaba ngombwa kuko zobivuga. Kugeza uno munota n'umugabo uza wicara akabyuka mu gitondo akampamagara akambwira ngo ese umeze ute, kandi yamara akagira ikintu akora. Imana yo mu ijuru ndabizi ko izogukubiraho byinshi kandi ndabizi byari bigoye kugira ngo tugeraho, ariko ndibuka umunsi twatangizanyije ino mihanda, njyewe nayigiye mu ntinze nyigendamo, ariko ngira agahinda kizi ntambara zari zimaze iki gihe imyaka ingana gutya. Noneho ngira agahinda kenshi mu gihe cyose nabonaga za YouTube zari zarigaruriwe n'utugara tw'abantu bavuga ibyo batazi, tw'abantu babesha abantu. Noneho nsigara mbabazwa no kuza ngenda twagera ahantu ugasanga hari abantu baje bakavuga ngo ariko ngo naka n'umugabo ngo niwe ubashije kuvuga ngibyo abanyamurenge benshi batavuze. Uwo ni wa wundi wakagara uhaye ubesha amahanga. Bazana uburozi, baroga abanyamurenge, baroga abana bacu, baroga abagore bacu, baroga abagabo bacu, baroga urubyiruko, baroga kazoza k'umunyamurenge. Abantu bose baba intoxique n'ubwo burozi. Waza usigara winjira buri nzu yose y'umuntu ugasanga YouTube ihari kiravugamo babandi bose bahe bayobza abanyamurenge, bahe bazana ibitusi no kugenda ibintu bidashoboka. Njyewe ndagenda ndarwara, numva umutima wanje wenda kumvamo. Umunsi umwe nibwo nikubise kuri Space, d'abord niyo Twitter account narayigiraga ariko ntayitaho, ntandika, ntaja no kugireba, nkaba nomara n'amezi 2-3. Niho naje kwikubitaho usangaho Twitter y'umwana w'umukobwa umwe. Ahasigaye nibwo naza niga no kureba n'uburyo bwo gukora kuri mikoro, ariko nsanga ko baravugamo ibintu byo muri Kongo intambara, noneho mba kuvuga amateka, aho niho ninjiriye.
ariko ninjira mfite agahinda kenshi muri njyewe mpaye nshakisha uburyo ntugenda ntaranavuga no kuri space yuko sinaryamaga kuko Fabrice yabivuze sinari nkiryama no mu kazi ngiye nkumva abantu bose bansuzuma mw'ingwara numva ibintu bidashoboka mpaye mvuga ati se nzahora mureke mbashimire yuko Twitter space yanyu niyo yakomeje impeza imbaraga ituma ngeze kuri ubu butaka turi mu bwa Kongo kubera imbaraga zanyu bwarakeye kora space ba hostinzwe na Genzo abari buza bampa ijambo tuvuga amateka y'Isangani tuvuga n'ibindi dutangiriraho ariko nyuma yaho nshaka gucika intege yuko hari abantu bantutse baranyandikira mane ndavuga ati se ko narinzi ibi bintu ni ibintu by'ibiganiro byiza abantu zo kuvuga amateka twese twagenda tuvuga yo twanyuzemo harimo n'ibitutsi harimo no gucurirana harimo no kubeshera abantu umuntu akamarema history akayikubitano kuri space akakuvuga gutangira mu gitondo bukira utarigera wumva mu buzima numva nshatse gucika intege abagabo barahangahanga ishimira kugeza no munota baraza barambwira ati ntukangwe nariya bariya nabashaka kugucecekesha yuko hari ishusho kuvuga numva imbaraga zirongeye ziraje babijabo rwose ndabashimiye abagabo bahagaza ahangaha bataba nabandi ntari buvuge muri benshi baravuga ati biriya nibyo bize bivugwa ariko umugabo biriya nibyanyuramo imbaraga zirongera ziraza nico gihe twahagurutse dutangira turavuga mu kuvuga kwanje hari ijambo rimwe ryavuzwe n'Akagara rirankoma mu mutima baravuga ngo se ko muhemu mwita umukapiteni ko muhemu uvuga yuko ari umusirikari kaha yavuga amateka ya Isangani nimba ari umugabo yahagurutse akazagenda akagera ku butaka reka nshimire uwo muntu yuko nimbeyo baranabivuze wosanga byenda ari umwuka wabimubwiye iryo jambo ryarankomye mara hafi cyumweru ntaryama ngo nsinzire nkagenda nagera ku gitanda bikanga kazuka nkanga gusakuriza umugore nkagenda nkaja muri saro bugaca mu gitondo ndavuga ngo ese kumbaye umugabo gito wo kuzorurwanira ku rugamba rwo kuri social media umutima wanje urambwira ngo reka mpaguruke reka ngende byari bibabaje abana banje barababaye umugore wanje yarababaye tibabyumvaga n'imiryango na mama n'abashiki banje n'abarumuna banje n'abandi tuvukana ariko reka nshimire umugore wanje kumwihariko nubwo atari hano kuri space byenda zabyumva nubwo atabyumvaga mu masa ya mbere ariko nanejejwe n'ijambo umunsi w'itariki 19 mu kwezi kwa kabiri maze kumubwira kuko kera ibyo ari byo byose ngomba kugenda atarabyumva ariko amaze kumva kuko Vande Makanika bamurashe arambwira ngo iki rero nico gihe haguruka kugenda utabare uriya nawe yari umugabo kandi yari afite umuryango we kandi nawe bamukundaga ariko ubwo umutima wawe ari gutuma umutima wanje urabohotse haguruka ugende utabarane n'abandi ndamushimiye kubwo kwihangana no kumva kuko ibyo nabyo bishoboka kandi rwari urupfu abantu bahebajamo bavandimwe mureke mbabwire yuko kuzamuka byari bigoye yari inzira y'umusaraba yo kumara imyaka ingana kuriya mfite imyaka ihayirenga 50 sindi umwana w'umusore mutoya ariko nazamusiriya misozi sinanananiwe abantu baza bavugana na Vande Gakufe cyangwa Vande Sematama bazababaze sinana browings ibyo bita blowing kugera kukananirwa narazamutse imisozi kandi ndemereye mfite ibiro byinshi ariko ndazamuka yuko umutima wanje wantumaga kugenda nari mfite kuba no sigara nkaguma Bukavu hari hafashwe Kamanyura yari yafashwe nari kwisigaramo Goma yari yafashwe nari kwisigaramo ariko umutima wanje wampatiye guhaguruka kugenda nkaja mu bavyeyi nkaja kwicarana nabo nkarya bibi nkarya mahabi nkanyagirwa nkababarana nabo abaribiza umutima wanje umbwira kandi nibyo numvaga bishobora kumfasha bikangeza bavandimwe nageze ku ndondo ngiseruka gusa mu mihana y'Abanyamurenge natangiye kuryama ngasinzira nkitera hejuru bigeze mu gitondo kandi akabona itera hejuru ngasanga ari amasasi ndambara zabaye ariko numva umutima wanje uraruhutse numva umutima wanje urashitse numva amahoro mbayemo ndetse nageze ku butaka bwa Kongo nzamura amaboko ndavuga ngo Mana ushimwe kuko nkandagiye kuri ubu butaka kandi reka ngendeje kubabaranwa n'ubwoko bw'iwacu wari umusaraba byari ibintu bigoye ngeze imurenge nasubiye kugira gahinda kenshi gasubiye kwikuba mbonye imisozi yarahindutse amatongo bavandimwe ku bantu bazi wacu byenda ndagenda mvuga ahantu abantu bahazi bagende bamenya guturuka ku ndondo ya Rurambo zagasha ukaza ukagera kuri Ruhuha iyo niyo ndondo ya Rurambo yose na Gahororo birimo imihana 3 gusa y'Abanyamurenge mu gihe imisozi yose yari yubatswe agahinda karanica numva imisozi
yarasubiye ihinduka mishasha, ubwatsi bwarongeye buramera, nta nka zigihari zaranyazwe, abantu ntabagihari ngo bahinge iyo misozi, ibisambu zahindutse amashamba, abantu basigariye kuduhana dutatu twaba abantu bari baravuye muri Rurambo yose bakika kubwegera, bamwe bakangara bakaja mu bindi bihugu, hasubirayo imitereka y'abantu bakeya. Agahinda karanica, nicara ku misozi ndareba numva amarira atemze mu maso, nibuka imihana ya za Gitembe, nibuka imihana ya za Bijojwe, nibuka imihana ya za Gashama, nibuka imihana ya za Gitoga, nibuka kariya karere kose, ndeba ukuntu ya misozi yose yahindutse amatongo. Amarira arazenga mu maso yanjye, ndavuga ngo Mana, iki niki cyatubayeho mu gihe kimeze nk'iki. Twamaze icyumweru turi muri Gahororo, abaturage mwarabibonye ubu video banejejwe no kubona abatabazi. Kashimira Fande Gakufi wemeye guhaguruka akanyura muri iriya nzira y'umusaraba, yarari kwibara barafite za konvoyi, Muhire yabibabwiye, twari Kamanyura afite amamodoka, afite ibikwiriye byose, ariko arahaguruka aravuga ngo mubagomba gutabara bakajana n'aba bantu, tugaherekeza Fande Sematama kumugeza mu Minembwe. Arahaguruka anyura mu nzira y'umusaraba, ifosi ziwe zahagurutse ari advance party kuva Kamanyura kugeza twinjiye muri Minembwe. Ndamushimira n'ubutware, ni brave, n'umugabo ukomeye kandi ufite n'ishaka. Yagomba ngo kugarukira Rurambo, ariko abwira Fande Makenga aramubwira ngo aha hantu ntabwo twota Fande mu nzira, aduyi ni mwinshi, tugomba kuzomurutsa muri Minembwe. N'umugabo w'intwari, Imana izomugirire neza kandi izokomeze imurindire muri iki gihugu. Twavuye aho turagenda twinjira mu ndondo yo hagati ya za Muramza. Naratangaye bavandimwe, muri Muramza nayo irimwe imihana 3 gusa. Ndeba ya mihana yose iyo muzi za Mugeti za hehe, hariho utuzu ugasanga nibe bavuze aho usanze ukaba usanga hariho nk'amazi 3, ahandi hariho umuhana utagira ukundungana. Numva gahinda kandi kasubiye kwangeramo, ariko wareba abatura gukuntu bishimye banezerewe baguwe neza, ngasubira nkumva ndemwe izindi mbaraga. Ndasubira ndeba kuva muri Muramza muri kiriya cyose ukagera muco hagati, ukagera ku ndondo ahaza Mikarati, ukagera kandi Mikenke, niho twasubiye gusanga abaturage muri Mikenke. Kiriya cyose kandi carahindutse umwirare. Ico nshaka kubabwira niki no kubabwira ngo igihugu carashize, abantu barashize, abatarapfuye barangajwe, inka zabo zararibwe, imihana yabaye amatongo, imisozi yaragundutse, abasaza nibo bayisigayemo. Usanga hari abasore 3 nabo nibo baba ku marondo, abasaza n'abakecuru nibo basigaye kuri iyo mihana. Mwabavandimwe mwe, nimutekereze isura y'ico gihugu. Tuvuye mu Mikenke niho twatibuse za Bidego na Karingi, abariho dusanga barya bose bahunze. Mibunda ntikibabwamo, Mirimba ntikibabwamo, Gitumba ntikibabwamo, Ururenge ntirukibabwamo, Zabiziba zarasenyutse, abantu bose bizingira mu kanogo kamwe ka Minembwe. Abo nibo baturage baduteze ari benshi, no kuvuga ngo niyo mitereka yari isigaye. Nubwo babibona gukabona abantu ko baratemba amarira y'ibyishimo yo kutubona, natwe twatembaga amarira mu mitima yacu y'agahinda ko kubona ukuntu iyo misozi yose yahindutse amatongo, usigariye gusa mu kanogo ko Minembwe ari bo baturage bonyene bahari. Twagize agahinda kenshi, ariko kandi twagizemo n'uburakari. Hari umuntu umwe wigeze kudukorera ikiganiro cyo kuri Space, aravuga ngo ikisigihe cyo kurwana gusa, aravuga ngo ni gihe cyo kongera uburakari. Bavandimwe murege mabwire, nubwo uno munsi duhe duhaguruka tukavuga no magambo, ariko iki ni gihe cyo kurakara cyane, kugira ngo zabindi zacu zanyazwe abanzi bacu bajanye tuzongere tubikomorerwe bivuye mu mbaraga zacu. Kandi izi mbaraga zanyu nizo zizongera zikabigarura, tugasura tugatura kuri iyi misozi tukagituramo n'ibyishimo. Iyi miryango yanyu Imana yajanye mu mahanga, yayijanye yo kugira ngo ije kwiga ubwenge, isubire izara abana bazogaruka gusubira gutura kuri ino misozi. Ibi byose byatubayeho ni ukugira ngo bizotubere isomo ryo kugira ngo tuzoture muri iki gihugu tutazongera kukivamo ukundi. Minembwe iri gutyo, Minembwe iri vite, imisozi iri gutyo, uri mu gusanga akazu kaha akandi ku kilometeri, utuzu 2 tw'umusaza umwe n'abana 2 asigaranye. Igihugu kiri gutyo kizubakwa nabande,
abazacubaka ni mwebwe. Nimuhaguruke, nimuze, uyu ni umwanya wo kugira ngo mwisubiremo, buri muntu wese arye abika kugira ngo tuze kubaka kino gihugu. Abana bakiguyemo, nta musozi udahanze mw'abana 3, 4, 5, nta na hamwe hatamenetse amaraso y'inzirakarengane, ahataraguye umusozi umwana w'umusore uri ku rugamba, haguye umukecuru watakaye ku musozi bakahamutwikira, ahataraguye uwo haguye umusaza, ahataraguye uwo haguye n'inka zacu, ahatari ibyo hatemaguriwe imirima yacu y'ibitoki n'ibigori, ngo kugira ngo badusenyere burundu, ngo buryo tutazongera kandi kuhagaruka. Bavandimwe, iki ni igihe cyo gusubira kongera gutekereza, tukarefreshinga minds zacu, tugatekereza uko iyo misozi imeze. Ese ko duhe tuzi n'intsinzi nubwo intambara itarahagarara, ariko ko turayikozaho intoki. Nubwo no munsi Uvira yabaye mu mwihangane, bavandimwe, turabizi ko ariyo menace z'abaturage bacu bari hari, ariko ni mukanya gato biriya byose biraceceka. Mwihangane, nta mvura idahitana, akanya gato n'abazalendo batakayaho, ariko mukanya gato birashira. Ese ko duhe tuzi n'iriya nsinzi nyuma y'ibingibi niki kizaba? Hariho ibyiringiro yuko kino gihugu tuzongera tukagituramo kandi tukakibamo amahoro ahayatemba ku misozi yacu, ariko bino byose bizava mu mbaraga zanyu, bino byose bizava mu bwenge mwakuyemo iyo ngiyo mwagiye guhaha, bino byose bizava muri ano mafaranga yanyu mwaronkeye muri izo bihugu kugira ngo muze guca ino mihanda, muze gucukura zino noro ziri ku misozi. Imvura iri mu kugwa, inoro bakaza bazitora zehe zitemba mu mivu ku misozi. Ibi mbaye mbabwira n'amakuru, ni facts y'ibyabaye ejo bundi. Umushi imvura yaraguye igakangara, aratega ahantu aharambika gusa amabuye n'imisenyi, araza hatora amabuye ya zahabu, inoro ku musozi atacukuye. Ibi byose ni mwebwe bitegereje, ni mwebwe bitegereje kugira ngo muze kubaka. Reka mbabwire icyizere cya Minembwe. Minembwe yagize icyizere. Minembwe yabyaye intare n'intarekazi. Biratangaje kubona abamama ari mu kukubwira ngo ntazava iruhande rw'imva y'umwana we wapfuye. Minembwe yabyaye intwari ziteye ubwoba. Umwana w'umukobwa ubyaye kabiri ufite imyaka 19 akakubwira ngo ntazongera gusubirayo ngo aje gushakwa, ngo azosiga ino ntumbi y'umugabo wiwe warwaniye kino gihugu. Minembwe yabyaye intwari z'abasaza bari mu guhaguruka akavuga ngo nubwo abana bagiye, iwe ntazava kuri ino misozi, ngo yuko ifite abana baguye kuri ino misozi, ngo nta musozi n'umwe udafite agahanga k'umwana w'intwari y'umunyamurenge wanze guta ino misozi y'iwacu n'ababyeyi be, ngo namara azogitera, ngo bo iyo bozoja ngabo bana boza bagaya. Bavandimwe, mureke mbabwire ngo nimukumbure ijya nostalgie yo gukumbura igihugu cacu twapfiriye. Nimba ubona hari abantu b'abapfakazi barenga 1000, abapfakazi bafite imyaka munsi ya 25 bari nko kuri 700. Akana uri mu guhura nako kakakubwira ngo gafite abana 2, wamubaza imyaka yiwe akakubwira ngo afite ngo ni hakiceneza imyaka 19, imyaka 18. Abo ngabo nibo bapfakazi bahanganye n'ubupfakazi bwa none kuzogeza igihe Yesu Kristo azagarukira. Ariko akakubwira ngo sinzohunga kino gihugu, kandi sinzava, kandi sinzatabana banje, umugabo wanje ntazapfa, ngo nimara nanje ntabana banje ngo bazaje kurerwa ngo n'ubundi utarababyaye. Akavuga ngo tuzotura muri kino gihugu ngo uko bameze, agategereza kukana karaye kavutse, akavuga ngo icizere ciwe ngo nahangaha niho kiri. Bavandimwe, mureke mbabwire ngo igihugu ni cyanyu kibarambitse imbere, insinzi ituri imbere, kandi hariho icizere yuko tuzokibamo dufite amahoro. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo twebwe twegene dutekereze, duhaguruke, dute biriya byose, tuzane ibyo dufite bikeya kugira ngo twubake ino misozi yacu itazosubira kuza kubaka abandi banyamahanga. Abashiko barazamuka, abapfurero ko baragaruka, benshi ko barandika yuko bashaka kwaga. Yego tuzobakira yuko nta mutima mubi tubafitiye, ariko kandi dukeneye kuko mwebwe nk'abana bacu, nk'abahungu bacu, nk'abakobwa bacu, nk'abakuru bacu, nk'abadata, nk'abamama, mwabonye opportunity yo kugenda mukageraho, mukagira ubwenge, mukagira amafaranga. Nimuhaguruke muze mwubake kino gihugu. Bino bihugu nta bandi bazogituramo ni mwebwe. Abasigaye
basigaye ni imitereka, abandi ni abasaza, utundi ni udupfakazi, abandi ni imfubyi. Bariya bose ikizabatunga n'ikizabarera n'ikizava mu maboko yanyu. Reka mbashimire muri abagabo b'intwari abenshi bahagaze ku rugamba. Reka nshimire umuntu bita Espoir King nimba kiri hano. Niwe muntu bambwiye ngo wahoraga ku mihanda abandi benshi batarayijamo, aha yavuga igifaransa uko coba kimeze kose ariko bakumva content, ahangana n'abanyamoko abandi bantu bataramufasha, aruhe abona abandi babiri batatu barohe bamuzamo, kugeza ubwo twese twaje duhagarara iruhande we. Uri umugabo urindashikirwa, muri intwari, muzubakirwa za monima, muzoba engraving ku mabuye, ku bisate by'amabuye aho bitazazima, kugira ngo abana banyu n'abuzukuru banyu bazamenye urugamba mwarwanye. N'ubu muracyaruhagazeho, n'ubu mutanga ibyanyu, n'ubu murubaka mukavuga, n'ubu murakomanga, n'ubu murandika, buri munsi, buri mugoroba, buri gitondo, timuryama timusinzira kugira ngo igihugu cyanyu kibeho. Reka mbashimire buri muntu wese ku mukengiwe, mwemeye gusiga biriya byose, mukaza mutabagore banyu ku bitanda bari babekeneye, mukaza musiga abana banyu kugira ngo mwe mwubaheze iyo care, ariko mugahagarara mukarara muvuga, imvwaga zikaza, abantu bakabatuka bakabatokoza, bakabasebya bakabavuga nabi, timwacika intege kugira ngo igihugu cyacu kibeho. Mureke mbabwire, abagabo bakenewe mu gihe kimeze nk'iki n'abameze nk'amwe, n'abataratetutse, n'abataracitse intege, n'abataratutswe ngo bavuge ngo reka babivemo baceceke bareke kubasebya. N'ubu baratukwa, n'ubu muratukwa, n'ubundi muzotukwa, ariko icyiza nuko mwagaragaje ubutwari bwanyu, kandi ibyiza nuko insinzi muhemuja kwikoza intoki. Narababwiye ngo imirindi yo gutabarwa iri hafi, kandi igihe cyo kugira ngo tuzamure ibendera kiratugezeho, kiratwegereje, kigiye tugiye kugikoza intoki. Muri abagabo bakomeye, nta muntu n'umwe uzobaca imbere ngo abasebye yuko mwahagurutse ku kuri kugira ngo murwanire kubaho kw'abanyamurenge n'abandi bose barengana. Bavandimwe, ntawovuga ibigwi byanyu ngo birangize, ariko reka nshimire abanyamurenge muri diaspora. Imana yari yarateguje yuko hazabaho diaspora kugira ngo izatabare mu gihe kimeze nk'iki. Imana irasubira heza abavyeyi bacu imitima ikomeye kuri ubu butaka, banga kukivamo. Uno munsi ntituba tuhicaye, uno munsi ntitube duhe tuvugana amagambo, uno munsi ntitube tukigira ijambo, uno munsi ntitube tukigira ubwoko, ntitube tukicitwa umunyamurenge, tube duhe kwipfunda mu yandi moko kugira ngo tuzinyentegere izina ryacu rigashira. Ariko mwarahagaze, abasore barahagarara, mwebwe muratanga ibyanyu, ibyo byose birakorwa. Reka ndangize shimira abasore bacu batwirwaneho, abana b'imyaka 17, 18, 20, aho ngaho kuzamuraho gatoya. Abo nibo baraye amarondo imyaka 8, abo nibo bana bahanganye na leta zibiri y'Uburundi na Kongo. Abo nibo bana biza bitera ishavu iyo hawurangiza ukuntu birukanka ku misozi, utwana tw'uducuke abashobora kuba buzukuru banje njewe n'abandi bamwe barahangaha. Abo nibo bari mu gukubita aduyi, ukazutangazwa nimbe abo bantu bafite inkuba mu maboko yabo, baza barwana badasubira inyuma, akakubwira ngo sarajahi. Abana baza bumva isasu, ukazugira ngo nika kujya kwinka ihurumbi y'umunyu, bataza bagaruka badasubira inyuma. Abo bana bakoza amarondo kugeza uno munsi imvura iracabari hejuru, ariko baravuze ngo tibashaka kugira ngo akarere kabo n'abavyeyi babo n'ubwoko bwabo buzosuzugurika cyangwa buzibagirana muraha. Batangiriye ku isasu zibiri, aha abantu bafite amasasa 5 bayagaburura abantu batatu, umwe agatwara 2, uwundi agatwara 2, undi agatwara 1, bakaja ku rugamba rwa leta iyayifungura matinzi, bakaza bagabura bahe bazana amasasa atagira uko angana. Ariko abo bana barahagarara. Uno munsi Minembwe yarafashwe, uno munsi Uvira yafashwe, uno munsi abarundi ndondo bayivuyemo, uno munsi n'abasigaye hano za zero na hano mu mikaratiko barajuguma, nabo barahagaze, barashobora guhaguruka isaha yari yose. Mureke mbabwire yuko hari abasore bitanze, hari abantu bataye ibyabo, hari abana bakomeretse baramugara, hari abacitse amaguru, umuntu ahaguruka imiti yarabuze, baradufungiye inzira, umuntu yahaguruka yagira ngo asimbuke kuri bekiye, ukugura igice cy'epfo cy'ikirenge kigatakara kigasigara ku musozi.
n'agahinda n'ibibazo twahuye nabyo, ariko abasore ntibacika intege, ugasanga karaseka mu bandi karavuga ngo nubwo kuguru kwacitse ariko ndi mu gihugu canje. Bavandimwe, mureke tuzoreke kuba igisebo kugira ngo igihugu kizafatwe, nitumara tuzabora bazacubaka. Nimuhaguruke muze mucubake, nimuhagurukane n'uhonga, nimumobirize n'umuzungu, nimumobirize n'umunyarwanda twumva, nimumobirize n'umurundi. Igihugu kirimo ubusa, niba ushaka wese naze tucubake, gusa tuzocubakemwe mu mahoro, ari nta macakubiri, ari nta ntonganyi, ari nta bibi bikiturimo, ari nta kurasana kukiriho, ari nta gupfa kukiriho. Nubwo tuzopfe kabandi, ariko tudapfa tuzira izuru, tudapfa tuzira uko dusa. Reka nshimire ubuyobozi bwacu bwahagurutse gutangira kuri M23 AFC kuri none twirwaneho. Abagabo bataye ibyabo nabo bakavuga ngo reka tugende, bakaba baje uno munsi aribo baduheza umurongo tugomba guhagararaho, duhe turwaniraho kugira ngo tuzogere ku nsinzi ihamye. Reka nshimire buri muntu wese wakoze mu mupfuko wiwe, ntacu mutakoze kugira ngo runo rugamba rugere hano. Reka nshimire abakoze amasengero basenze bakarara mu mahombi. Hano dufite abamama barara mu mazi bapfukamye muri za Minembwe na za Rwiko, bahesa abana mu migongo yabo. Bavandimwe, naratangaye ejo bundi arahantu nageze sanga barataramye, nanirwa gusinzira ngenda mu gitaramo zigeze saa 8, sanga harimo abamama gusa banezerewe, bahe bavuga imirimo y'Imana, bahe bahambiriza abarundi. Baravuga ngo twebwe twaje gusenga ngo kugira ngo abarundi bahambire, ngo batahe basubira iwabo tutarwanye, ngo nta bana bacu dushaka kugira ngo bongere bagwe kuri ino misozi. Igice kimwe kija mu ruzi kija gupfukama kirasenga mu mazi akonje y'igihe cyo mucico mu madegu, abandi basigara mu mahombi bahe bahodumiye. Mureke mbabwire yuko urugamba rwacu ruri mu Imana kandi kurutsinda tuzarutsinda. Mureke mbihanganisha mbabwire ngo hariho ibyiringiro, hariho ibyiza ejo n'ejo bundi. Kino ni igihugu ni icacu, ntawe uzosubira kukidukura mu maboko. Hari abavuga ngo ibi birabaye, ngo imishikirano irabaye, ngo kandi abantu basubira bongere bagende. Iki gihugu ntituzongera gusubira kukivamo, kandi iki gihugu kizaba icacu kugeza Yesu Kristo aje. Fani mekanika yaravuze ngo azatangazwa ngo n'abazavuga ngo iki ni igihugu cyabo, ngo akayobiga igihe bagitwite ngo bamara bakakibyara. Twese twakivukiyeho kuri ubu butaka. Ubu butaka tuzosubira tubuhambweho, yuko n'ubutaka bwacu tuzonabuvaho twerekeza mu bwami bw'Imana, ariho tuzoja gutura twese. Ico twobasezeranya nuko hari ibyiringiro yuko tuzotura muri kino gihugu. Ibyiringiro nuko bituruka muri mwebwe na determination, commitment yanyu mwakoze yo kwitanga mugahaguruka mugasiga ibyanyu. Y'abana bahagurutse bakaja kuri ari amarango, y'abagore bitanze kugira ngo basenge, y'abantu bakuyemwe amafaranga yabo, y'abandi bose bitanze mu buryo bumwe n'ubundi. Ibyo nibyo byiringiro niho tubufite. Mumenye yuko uru nirwo rugamba rwanyu, uru nirwo duheta urwana, nta rundi tuzongera kurwana. Tuzorwana urugusa, naho ubundi igihugu kiri mu maboko yacu. Reka mbabwire bavandimwe ngo Minembwe yabyose neza, indondo mayimayi za parise zabo ziyozerekera. Abarundi ubu nyine yabaye umuniginigi ko barirukanka gusa. Kariya gace kose kwa za Muramza kahindutse amatongo n'imyobo isigaye mu busa. Ni ukuvuga ngo dufite insinzi, Imana ifite ubundi buryo izirwana. Hari umugabo nabonye ejo ahajya atanga amashimwe avuga gukomera kw'Imana. Aravuga ngo Imana ngo yageze aho ifasha umugore, nibuka nimba yaravuze ngo ni Debora warwanaga urugamba, ngibona ngo uburyo bwonyine bwo kumutabara ngo nubwo igomba kuzana inzuzi, ngo uruzi rukuzura akaba ariko ruturuka ngo impande zimwe ngo kugira ngo rusinde abanzi babo. Imana yishaka kudutabara izo tuzanamo inziranishe. Hano turi kumwe n'ababishop n'abapasteri. Murabizi yuko ababembe bakijije Isiraheli, imirindi y'ababembe irwaye ibisebe, ariko ngo bituma abari bafite inzara babuze ukuntu bagira batabarwa. Minembwe irimo inzara itwarafungiwe, ariko turaye turi butabarwe. Iriya myobo y'abarundi izasigara irangaye iri mu busa, kandi ari nta mwana n'umwe dupfushije. Ibi ngibi duhe tuvuga none, ntabwo duhe tubivuga nk'amateka. Ibi ni ibiraye biri bube none mu gitondo, ibi ni ibiraye biri bube ejo n'ejo bundi, mu minsi itari myinshi ibi byose bizohinduka amateka. Kambabwire yuko insinzi hari,
kandi twebwe duteze amaboko. Wa wundi wese yabivuze neza cyane, Bishop Musinga aravuga ngo n'abariya nibahinduke, nuzagaruka wese akikubita hasi tuzomubabarira. Naho ubundi ni mwihangane bavandimwe, muri abagabo b'indashikirwa, twavuga tukavuga byinshi, nimumenye yuko akarere ka Minembwe buraye buri buce izuba rikarasa. Bariya basigaye bakeya nabo buri buce bari buhambire, niba dahambira bazahambirizwa. Igihari cyo nuko benda kuva muri aka karere ka Minembwe. Murakoze cyane, twavuga byinshi, reka turekera aho ngaho tubashimira, tubabwira ngo imbaraga zacu ni mwebwe ziturukamo, imbaraga zacu nuko muhari, imbaraga zacu nuko ababyeyi bacu ba persevere barihangana batura kuri ubu butaka, abana barabashizeho ariko bakihangana bakavuga ngo ntibazabuvaho. Murakoze cyane, Imana ikomeze bagirire neza, mwakoze cyane kugira ngo duhumeke. Naho ubundi ni insinzi nizatombe gusa, mwihangane, naho ubundi bwo urugamba turugejeje mu mahina. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.